kenapa you nak kena pilih Nextbio? Sebab Nextbio kita ada prebiotik, probiotik, postbiotik. Prebiotik adalah makanan kepada probiotik. Kalau you tak bagi makan, probiotik you mati. Okay, postbiotik adalah hasil kepada mekanisme probiotik tadi tu. So kadang-kadang ada badan kita yang tak pandai nak membentuk postbiotik dalam keadaan yang segera. Sebab tu kita ready masukkan sekali postbiotik dalam kita punya produk. Kalau you bandingkan dengan probiotik yang lain, punya count ada 8 bilion sahaja, tetapi disebabkan oleh kita punya strain yang ada 4, apa nama dia, BB12, LA5, LGG dengan GBI30 ni tadi, walaupun hanya 8 bilion tetapi dia adalah yang sangat superior yang memang boleh kekal high acidity dalam stomach, so dia survive dan boleh colonize kita punya bowel sehingga right to the whole bowel. Okay. Lepas tu company ni yang membuat kita punya kajian ni tadi, probiotik ni ada more than 400 publication, and this company dah mengendalikan prebiotik, probiotik, postbiotik for more than 100 years. So dia memang bukan kaleng-kaleng punya company daripada Denmark. Okay. Nextbio juga sangat resilient with extreme weather. Kita tak susah dalam sachet powder form, boleh makan, tuang kat mana-mana, boleh letak kat mana-mana, dia tak perlu nak duduk dalam peti ais ke. Even kalau you pergi shopping letak dalam bonet kereta, tak adalah jadi overgrow bakteria pula. Dan dalam badan kita pun dia tidak akan menyebabkan SIBO small intestine bowel overgrowth of bacteria. So dia memang sangat bagus. Orang yang perut sensitif pun sangat okey dengan Nextbio.